28 ivesi laka 19 incwadi ngiyiphi asikhulumeleni phezulu godi sonke sikhumbule Izaga 28 verse 19 ne ya nifunde ekhaya nibawe abomana abanivulele yona eBhayibhelini lithi olima isimu yakhe uyakusutha ngokudla kepha olandela amayiyane uyakusutha ngobumpofu batsho olima isimu yakhe uzokuba nokudla okuningi ne asiqaleni maqanze lapha ekhaya bangakabalima okay ngibabona okay la kunesimu khona ngekhaya bangaka la kunesimu khona noma ingalimwa nguwo alright manje umuntu nakatshalako uyatshala and then enzeni alise bese kuyazimilela kukhule bese uyavuna wenzani uthela amanzi enzeni kodwa anakelele unakelela njani Thelela amanzi. yasithwile ukuthi uthela amanzi ngikuphi ukunakelela isimo uyakhuluma into engiyifunayo ngapha wenzani uyapeta uyacenta uyahula ne manje umuntu olimako ulungisa ihlabathi ayifake umsukwa afake imbewu ayithelelele nayimilako nakumila nekhula asuse ikhula achiye imbewu then nangabe utshale ispinach nekhabitshi mzukana abanye bakhipha imali baya estore bakuthenga ikhabitshi yena uyakuphi esimini yakhe ne ya ngesindebela sina ngazi itoni sinayo botishe esimu ne isimo fusivande isivande bantu abami ya ngifuna uberekisa amathema amara right wesindebele ngoba sichumayela sifundisa manje uthi abanye nabaya estore bakuthenga ikhabitshi nespinach yena uyakuphi esimini ofesivandeni sakhe ne ayokukha khona adle manje bantu abami akhe sithathe ndwele sibuyise ukuthi yamana njani nathi abantwana isithinda njani thina abantwana manje bantu abami nina kumele nibereke isimu yenu zincwadi zenu ukuthi umntwana omunye nomunye mntathathe incwadi yakhe ayifunde ekhaya ngesikhathi nakuvaliweko umntwana before ukudlala avule incwadi yakhe enzeni afunde nakabuyako godi avule incwadi yakhe enzeni entambama nakayokulala avule incwadi yakhe enzeni ngoba nawufundako wena isimu yakho oyiberegako nitshale le makhaya le mara godi nitshale nangapha ngencwadini ngoba ngesikhathi nasele kufika isikhathi se-exam nakuthiwa kuyabhalwa lapha omunye nabambuza umbuzo uthoma hlikisa ihloko afuna ukukhumbula into azange ayifunde wayigcina mzukwana umema amfundisa yona ngeklasini mara lo okade avakatshela incwadi yakhe wenzani uyatlola ne ya uyatlola kutlola musa ngitsho memsikosana uyatlola laba abanye baloko bayabungwayisho naqeda ko lapho before kuphela ihour lokho uyasikima uyaphuma uyakhamba uqedile bathi ubani uqede emsinyana ngoba bekenzani bekafunda ne manje ke abantu bami fundani berekisani incwadi zenu nizifunde naniqeda ko lapha ke besabomemo nabamakhako bathi right bathi level 7 bathi level 6 bathi level 5 bangaka no level 7 encwadini zabo ke sibona okay aseklisena abano level 5 okay yeah asimfuna level 1 ne asimfuna level 2 ne asimfuna level 3 ne asimfuna level 4 ne sifuna ongasenani 5 kuya phezulu ne ngithokozile abantu abami uNkulunkulu akasibusise asifundeni incwadi ngoba uNkulunkulu uthi batsho umuntu obereka isimu yakhe uzoba nokudla okuningi uzophasa na ubereka incwadi zakho nasisima yakho ne uzokwara ngezinye izinto selo umdala mara nje umntu ware ngencwadi wena ne sibongile Nkosi yomusa inibusise ngibongile ma